It's about to go down. Bhaka come la uyibambela. Come la isikhathi siyangedla. Ngizokutshela nje into encane nje bhuti omdala. Webhaka mina ngizolokhu ngishilo ukuthi wena uyiscam wena. Wena uyiscam wena Bhaka. Lokho ngakutshela ngathi kushono ukuthi mina nguvezele ukuthi wena uyiscam. Ngizokuvezela mina. Angiqondile ukulandelana nawe kodwa inkulumo yakhe yenza ukuthi ngibuye kanje iyayizolo. Iyona yenza ukuthi ngibuye kanje ngoba wena ngaso sonke isikhathi wena kahlahla umalume ephephethe wena kufana negundwane elilumayo libe liphephetha libe liluma libe liphephetha weke loyo ngoba wena uthi scam abantu ububuza ophephetha la uthi njalo mina mina ngisebenzela abantu mina angifuni into ezophazamisa abantu mina ngifuni into umuntu ozoqola abantu mina ngifuni umuntu onjani mina ngilwela abantu mina ngafa ngifela abantu kusho wena Bhaka kuphi khona kuphi khona Bhaka hlukana nokuxuba indaba hlukana nokuxuba indaba wena uxuba indaba wena hlukana nokuxuba indaba Bhaka ukuze uzolunga uyazi Bhaka mawuzokhuluma into uqonde ngqo ukuthi ngiqonde iphi uzoba sharp njengamanje wena nje uyahlaphaza mawukhuluma nje uyahlaphaza nje uyahlaphaza umix indaba uhlanganise yoduma uhlanganise wena vuma into eyodwa nje bhuti omdala vuma ukuthi ukhehlelezi ungenhla kuwe ilokho kumele ukuvume ukuthi ukhehlelezi ungenhla kuwe ngakho konke futhi khona ke ivideo kakhehlelezi engiyibona izolo ekhuluma ukhehlelezi uthi ukhehlelezi lapha na indaba yeringi kube sekufika angisanoma umgogo noma umkhulu obesefika ngephupho wazomkhuza ukuthi phuma la iyeke lento phuma kulento inkulumo kakhehlelezi leyo uthi ukhehlelezi ucela ukuthi eyeke lento yering cause useyibonile ukuthi egcineni kwakho konke izomlimaza kuphi wasesuka lapho wayisehlonipha yazi Bhaka uyakuhlonipha ukhehlelezi akakwazi lo muntu uyakuhlonipha kodwa wena ubonakala ungamhloniphi uthi ukhehlelezi njengoba enza kanjena nje uhlonipha isithunzi sakho ehloniphe nanokuthi umdala ngokweminyaka ukwenza le yantu ukhehlelezi lokhiyana mhlawumbe omunye umuntu engamthatha njengesithutha hlakaniphile le yanja leya hlakaniphile bafo le yanja leya la hlakaniphile la yandile ngomlomo le out leya ayandile ngomlomo brazo le out leyani ihlakaniphela leyani ikushange action ikushaye ngenakho ikushange action ikushaye ngeplan leya ndoda leya ihlakaniphile so wena hlukana nokuxuba indaba uxuba indaba Bhaka ufuna ukuthi izwe lonke lize likubona ukuthi uyiscam kanti yitha kumele sikutshele ukuthi wena uyiscam ngoba thina hlakaniphile sesikhonile ukukubona ukuthi wena uyiscam esingakanani uyiscam Bhaka ayi Bhaka uyiscam wena Bhaka vuma umuntu mayengabe kwehlula nje ukuvumela lokho uvume nje ukuthi uyakwehlula ukuvume lokho wena ngezwe kuthiwa unomuntu weyilonda ngezwe kuthiwa unomuntu weyilonda wena awustike kuzilonda lezi hlukana nokuthi uyinyanga uyibize ngenyanga phuma kulelo gama lelo alikho kuwe ukhehlelezi ngeke ngimphikele ububi bakhe angimazi ngeke ngimphikele kodwa ubuhle bakhe kodwa ngimphikele kutheni wena naye kanje ngokwezinga lokusebenza no Bhaka no Bhaka namanje ngiyaphika no Bhaka musu kuhlanganisa indaba wena uhlanganisa indaba ngibonile nje nevideo kaMiyeza wena hlukana nokubhadara umyeza mawuyinyanga awuzethembe ngomuthi wakho nje kuphela hlukana nomyeza ukubhadara umyeza lama cash send lawo kade ekhuluma ngawo umyeza nje siyawazi thina ukuthi eza kuye uwena osukumenzela wona kodwa ngeke usize sithini uhlukane futhi nokubhadara lo mfana okuthiwa uMax logulayo ogula ngokwekhanda hlukana nokubhadara lawo bantu laba bawu2 wena Bhaka hlukana nokubhadara bona wena into ezokwenza ukuthi abantu bekuthembe sebenza abantu lapha abantu ngendlela efanele
sebenzisa umuthi wakho ulaphe abantu. Hlukana nokwanda ngomlomo lokhuthi wena ukuphi ulingana nokhehlelezi nobani ukhehlelezi mfowethu hayi uhamba yedwa lo wamlisa lo uhamba yedwa lo wamlisa anginandaba futhi naye angingcengeli kuyena anginandaba naye kodwa nje mfowethu mina iqiniso ke ngiyalimela linjengoba linjalo anginandaba nanini mina inyanga yabona kodwa into engikutshela nje ukuthi hlukana nokuyicompare nokhehlelezi ukhehlelezi akekho ezingeni lakho ukushiya kude kabi ukhehlelezi ushilo izolo wathi mncane ngokweminyaka kodwa ngifuna ukukutshela khona ke mina wena ukushiya kude ukhehlelezi akushiya kude ukhehlelezi Bhaka wena into okumele ngawe yayenza ngabe uyakhehlelezi uncenge ukuthi kufundisa umuntu kuphela ukuthi maye kulashwa ulashwa kanjani umuntu ulashwa kanjani umuntu hayi ukuthi wande ngomlomo ngoba wena ungena kuzo zonke izinto akukho la ungangeni khona uxuba indaba hlukana nokuxuba indaba Bhaka hlukana nokuxuba indaba lokhu nibiza ukhehlelezi ngescam thina sikakuboni thina lokho asikakuboni thina lokho asikakuboni kumele sikubone qala ukuthi cha hayi ngono lo muntu uyiscam mina ngakutshela abantu abaningi bese besizokhehleleza mina ngingamazi kodwa ngakutshela abantu abaningi bese besizokhehleleza lotho wena iscam so ayi Bhaka ayi mina nje mfowethu ayi umuntu osathi ukholelwa kuwena ayi Bhaka ngeke hayi Bhaka ngeke ngiyaphika nje umuntu osamemeza igama lakhe ethi uBhaka this wena Bhaka ngiyakhumbula ngabo 2015 2016 2014 somewhere there ayi wawufikile Bhaka ngomuthi wawufikile Bhaka ngiyakhumbula nje uza ngapha koGoli uhambela amapaki uhambela yonke indawo uhamba nama-bodyguard akho usawubhaka ukuthi uma uhamba ukhokhoboza nje hayi lo sukuyiwe manje ayibhaka ngeke hayi uvulela kakhulu emlonyeni kodwa masithi siyabheka ama-action akhe hayi awayisho lento oyisho ngomlomo wakho ama-action into ephambanayo yenza kanje Bhaka ngeke awulungise ndoda awulungise hlukana nokuthi uthenga abantu ubathengele ukuthi bekhuluma amanga ngawe bekhuluma into abangayazi ongayenzi ngawe wena awukwazi nje ukulapha nakhona lento oqhosha ngayo yalomfolo lo onenkinga yesendo umfowethu bakithi sizule ngathi kuthi uyalulama lapha esibhedlela sibonge kakhulu kodokotela basemnambithi siyabonga kakhulu bafowethu umsebenzi enenzile nakhona lapho uzofika ukuthi ungenelele njalo nakhona wayifikela nje akekho umuntu owacelayo akekho wacelayo wavulela emlonyeni ngoba uvulele emlonyeni kuphela ngangcono mangathiwa uthi ngenze action ngahluleka ngase ngithi ke akenze kanje manje wenzanga lutho wavele nje wabona ukuthi lento iyachaka hayi ngeke Bhaka kahle Bhaka sikhathele thina kuwe unamanki ngakho Bhaka hayi into ozenzayo nje into oyikhulumayo ayihlangani nento ozenzayo ayihlangani ubheka lokukhulumayo okwenza ukubheka le into engahlangani nje into yakho so nje Bhaka musukuzenza into ongeyona ola musukuzenza into ongeyona awuzenza into oyiyona uphile nje iqiniso ube inyanga nje iqiniso uyazi uma ungabheka zonke lezi inyanga lezi ezikhona nje lezi ezitrendayo uwe nje kuphela okhuluma into ehlukene kunento oyenzayo ihlukene into oyikhuluma kunento oyenzayo wena inyanga nje iningiqondile nje ngqo qonde nje thwi njengothula mkhonto zithi zenza zibe zine action manje wena uvulela ngapha emlonyi uyavulela Bhaka hayi Bhaka uyaxuba indaba hayi